Fisheries Minister Pu Lalthansanga sanga a into dela Mizoram sanga tharchwa manga Mizoram chom an tumdon ti asoi Vena ZPM sung inkhawmah Fisheries Minister hian Mizoram kai shuai to tu ten kalphung dikaram an kai shuai theireng lain diktok chi alavin ashula rei tak an local to awangin Mizoram chuan tun din hun hi a thlen pha ta ni in asoya tuna kalphung thara an lut chhota a hun in thak dang lama Mizoram chu a ommek ti soyin Fishery Department po mathara lak tumin anin po at sa meka sanga khoi tum tetan sanga chi an semdona achimana tanga za somsari chu sarkar tumtur ani ti asoi Pu Lalthansanga chuan vo in thinga sanga a Mizoram ala in to del lo chu an vei thu le twal chunga sanga tharchwa mangnge ya in to dela Mizoram chom an tummek thu soyin project lian an the thlak zinga pakhat phei chu central lamin an pompui to ti soyin sanga khoi lam tuipui tu te chu lawin kaw turina cha ma an la thuai don ti asoi Inkhawmah ZPM Chalai President South Tui Puibial to MLA Nibok Puje Lalpe Khlu an Akai Shwaya ZPM Education Consultant Reverend Dr. K. Thanza Vapo Inthu Asoyani